Сузырзен туризмі тимлехре икемір шкул туризмі енебе ішлеген федералы сынау проектне худшынны программына сывлық енжен хавжакрах шамрыксене явыштарма булыжы. Ковал федерациян адылжитыры хенже конкурсне таратны пер проект. Республика бушлахе Олег Николаев ивылга шамрыксен форумне худшынаган зембетел булжы. Вуннамы шуланде мастриков күллесем шыршыван терлі кедесенче малеметлі пулдарулла хастар шамрыксене бухать. Самар облачынче ертне форум программине врендю, культураба кано программе, проектсен конкурсы гоня. Уйхерде фестивальде чувашенчесне сагырын-сагыр яшкерімбе пеге хюделері. Эбі форумран, таврындам шоцыр илердюль кымылдыйм зембе, мана шоцыр келіші, мүншіндесен калабиш проект хюделени жинжень калазыбадым. Эбір республиканский форум иртерешін булса, киноиндустрия жинжень. Иволга Россия щитмелетла регионинчи иги бинетла жамрага бірлештерне. Форум керледері хрепулдарулы яшкереме бұқса пұрныжа кіртмелі шене проектсембе балаштарна. Унын шенеліхе проектсем конкурсне регионсем ғушынчи тұғыр енебе иртерне. Финалда вон билік проекта балыртна. Пөре шералы олды еш бұқса дұхна. Түресем тұғыр проекта күншудығы дартма суйлана. Илья Ульянов ячелі Чувашпатшалық университетен студентче Наталья Васильева икшірхеріх пен тенге грант шынсейліне. Шак теревок шебевал анимация ролики семюгере. Везем студентцень еще хели шинчем булеш. Иволга форумра манын проект шиндерюші булза илже. Эбі хамда Чувашпатшалық университетінче віренедеп. Анимация таваган шинзем пирен сахал. Шавнбада ман урық студентцене віренде скелет. Иволга форум мана пиди килешра, ебір палатка зенче пурындымыр. Чынны бехте көш урықларах келді бекмар. Шубашкарды өнер училищен студентчесем халық түмесіне халаллана конкурсра піреміш вырына дұхна. Форумын чилайық юмахшисен омырдывенче вара Чувашпатшалық академия драма театрын артисте Александр Игнатьев вещемыш вырыншын зейліне. Палағынде шактел болу мана пиде пілдеріші болжы, эбі пиде пылғаны инде. Шамбада мана Чуваш республикіне инде шап форума янышын, эбі пиде тивиш болдым, сабындым. Чинзен мәле пулдарлық нейлерім. Хамды вара хав ғаланы візен ішсенбеде тен бұғы читсен хамды меділін шырып, хамын Чуваш шырывали узы болып. Республика Каларымвали, Мария Шагарова, Юрий Марков.